Yeah, today I'm amamre because all kwakura me sure so besia na ma bebre ana ebiemu nso no aye tete amane ene tete amamre no yedi su na ye nti all kwa betwa nsuo no nso enam gum ba bi wo ha wo ne nam wo no nka me ame de me an matre ni ma de abo bi ebehu so na mu bia no onka wo nya ohwe ade ya training so many years I don't yes adwuma no ntina ya che tete amane so kwakura obehia saa ne ma na nsan na wadu akura Ebinum ba na otumu so omote so just say ebinum surara owo life and I say wo ne life sisi ame no ka se onwui omo ye tere ni nya obi aye life because omo nyina no nkete na manya o ma be pon nti omo boso to omo ni mo ho se won se jamo ho kraman a ombeko but omo ofie de omo nyina ka boma omo nko sa na mega ne say enfa hu mato amanfo so de ben fa hu mato amanfo so se ana me chiro se o won ma chiro se de o won eden o tie so ba me go fa kwa me gu ku ma ana me go fa no ade me ka so onye bi obeye because ade ma training no enu ntia me di se adwuma no sa ya ne di se adwuma nyina ya ne ye nyina ade se okwawu bomen hema ni bonyam enu ntia ya ifi achim da aye bedru ahase ukoma obehu ka cho manfo ebi obi ohun bebi da de meka che obi a nse aya na bibi sei no se wo de wonpo wo te so hin bi ewu na se won je wo de wonim ne kura me pese won kona fa woni ko hu bibi because yesunya tete amane ne amamre no asa ya trauma ne ma bi aso ye eti no aje aboso ama ye de ne ye wo no ato atwene no na me de me se me pe na no mo de no enti sa ade wei obi ti say me say da chime da wona mbese me ya metima na say ya ahemfo kura royal sankwa we ye ma ohema abusia pani ana champani obi wonti me nya kire say wonya ohene ana wonya hima amane akwa so no sa wo ye de hye be say wudi hima na wudi hina wudi zavu say ye de ma say wonya sa de ne bi de yentimi nye ema na timi yeso ma akonfo ana ohen so tu kwan ya wotimi be fa say nkogya no ohen so bi kwa afasho so bi ka say ye fence ye mbra na ye meboa no ni nyina so frɛ yan a ye ba enu ti efrefi achim dan kotoku a ye beduru ahase no kwa ye nim na egusu a ye wura no aha na ye fa ye dia akọ na ho na mema mo nkyere ma de ba ko bi wa ha say ye kwa hai o say mami aha ya fa yi ye ko yi ya yela aha no ya yela suwo nto beba no afa ha suwo sa se wo ba eni wa yela be pie abonten e wa ha nti hu abrewa mu no hu abrewa na mu no tene ya doje o nti yen sanko ana ahwa ha so a yen ko fa ha e ko fa yes na fa ko si da bia ifi ba ya na so fa ba bedu a obe fa kwan foforo ana ye kon de wa na gusu a ye nam kwan so a ye kon kakra aka no dem le ko fa so wa so abesen hu ade ntia fa ye san ko ho abi na me fa mi ko kire wa de no za bi enko ade ni ma na etinye no nti ye sa akọ na akọhu ba bi ade na gasa ho Jehovah fe ye ko no afa na ewura ekwan na ye ko ba bi a ye ko hu nsuo na nam no gumu no na so ha nya kwai na efie na ma na kwan so ya ye ne se efie no ya ne se kwaye no afa na ye ko ho
afei na yɛkɔ yankasa kɔ yɛ adeɛ nka yɛtumi yila nti hɔ a na igu so a yɛkɔ nti mmoa ne ɛnam yɛ a yɛkɔ nti yɛwɔ mo nam yɛ na ho na wohwɛ a kantankranchi nifa no ho ofe aduana de sekronkron bantwere bo ho banto do twantwan konyame ya twa na ye no adi akon wo si twari ampa ya aduana ni wo na asase aduana ne odi oja ba aduana fo mo nyansa de semu ya baifo endia onyankopon de ma aduana ahema so no mo chi chire koman ma ko wi akra behwe ma ko wi akono ma ko wu fre dom ntina fe eyewe yewi asa Easter to so ni asa che so ko wu fre na ba wo bi ka ba wo bi chere e ja han ya bontin a ye bi pi ni America se ni ame ye adwuma ni ka so